Mnogi muškarci danas se pitaju kakve posljedice masturbacija može imati na njihovo tijelo, energiju i psihološko stanje. Dok je ovo potpuno prirodna pojava, neki stručnjaci i alternative zdravstvene zajednice upozoravaju da prečesto prakticiranje može donijeti više negativnih nego pozitivnih efekata. Evo nekoliko razloga zašto neki muškarci odlučuju da smanje ili u potpunosti prestanu s masturbacijom. Mnogi muškarci prijavljuju da se nakon masturbacije osjećaju umorno, demotivisano, pa čak i letargično. Osobito kada je učestalo, tijelo troši fizičku energiju na oporavak, umjesto na aktivnosti kao što su trening, rad ili lični razvoj. Kod onih koji su odlučili smanjiti ili prestati, primijećena je pojačana energija, fokus i motivacija u svakodnevnim aktivnostima. Masturbacija, naročito kada je povezana s korištenjem pornografije, može utjecati na mentalno zdravlje. Istraživanja pokazuju da pretjerano konzumiranje pornografije može dovesti do osjećaja krivice, smanjenja samopouzdanja, pa čak i anksioznosti i depresije. Ovo je jedan od razloga zašto se preporučuje da se pažljivo kontroliše učestalost. Mnogi muškarci otkrivaju da im učestala masturbacija smanjuje interes i zadovoljstvo u stvarnim odnosima. Kada se tijelo i priviknu na samostalno postizanje zadovoljstva, to može negativno utjecati na intimnost s partnerkom, emocionalnu povezanost i seksualnu energiju. Fokusiranjem na vezu, umjesto na samostalno zadovoljavanje, mnogi parovi prijavljuju povećanu bliskost i kvalitet odnosa. Masturbacija podstiče oslobađanje dopamina, hormona zadovoljstva. Međutim, kada je prečesta, mozak može postati manje osjetljiv na dopamin, zbog čega je potrebno sve više stimulacije za isti nivo zadovoljstva. To može dovesti do umora, manjka motivacije i čak smanjenog interesa za druge stvari koje inače donose sreću i ispunjenje. Odustajanje ili smanjenje učestalosti može pomoći u izgradnji samodiscipline, jačanju samopouzdanja i kontrole. Mnogi muškarci koji su pokušali ovu praksu izvještavaju da su osjetili jaču odlučnost i mentalnu stabilnost, kao i bolji fokus na ciljeve i razvoj. Prekomjerna masturbacija može izazvati osjećaj iscrpljenosti i fizičke slabosti. Neki vjeruju da se energija koju tijelo troši za stvaranje sperme može bolje iskoristiti za fizičke aktivnosti, kao što su trening i sport, posebno za postizanje veće snage i izdržljivosti. Fizičko pražnjenje koje dolazi s učestalim masturbiranjem može utjecati i na mentalno stanje, izazivajući umor i smanjen fokus. Muškarci koji su odlučili smanjiti ovu naviku često izvještavaju o poboljšanju koncentracije, povećanoj mentalnoj jasnoći i boljoj sposobnosti obavljanja svakodnevnih zadataka. Kada muškarac često pribjegava ovoj navici, tijelo se može naviknuti na određene vrste stimulacije, što može umanjiti uživanje u stvarnim fizičkim odnosima. Desensibilizacija može otežati postizanje zadovoljstva i smanjiti osjećaj bliskosti s partnerom tokom intimnih trenutaka. Masturbacija može postati zavisnost kod pojedinaca koji traže brzo oslobađanje od stresa ili emocionalnih problema. Ovo može ometati svakodnevne obaveze i dovesti do učestalog osjećaja krivice, što može utjecati na kvalitet života, odnose, pa čak i na radne obaveze. Mnogi muškarci koji se bave tehnikama, poput semen retention, vjeruju da zadržavanje seksualne energije povećava njihovu privlačnost i karizmu. Prekomjernim oslobađanjem te energije, neki osjećaju smanjenu seksualnu privlačnost i samopouzdanje, kao i manje entuzijazma u socijalnim interakcijama. Imate li vi i jedan od ovih razloga da prestanete sa masturbacijom? Naravno, ovo nije pravilo za svakoga, a važno je napomenuti da masturbacija može biti potpuno prirodna i zdrava kada je u ravnoteži sa životnim navikama. Ipak,
Za sve one koji osjećaju da možda prečesto pribjegavaju ovoj navici i žele istražiti mogućnosti kontrolisanja, nadamo se da će ovi savjeti pružiti korisne smjernice. Svi smo različiti i najbolje je pronaći ono što funkcioniše za vas.